Pukem Thanzuala hi zali ngale kai chung ite inkara July ni som pakhat kumsang kha zakwa le somthum paruka durtlang melria ta lo pianga an unaw hi pakwa anni a panga an boral to a Pukem Thanzuala hi piwanlal hneminen December nipthum kumsang kha zakwa somruk paria ta innein fa panga meichia pali le mipa pakhat anneya an fa te chu zo sang pui late Larin sang late zo ming liani wife of David zo sang zwala Delhi Jessica Vander Ruati wife of Lalmat Swana Delhi le Lalmat som late te anni tuna hian tu som pakhat le tu chuan pathum annei ani unaw zinga upaber do tu ni in apa hian kum som palimi ani in boral sana chung ko en kol tu din hun akawa inghatin a unaw te en kol tu ani atlero lai changin aphak ang tokin khotlanga porong a bol ve china durtlang melria chalai shwai tu conductor te aloni to chin ani ezon nalama hian contractor ni in contract na eng emote thokve in chungkwa enkola ama hi chenwal kom thiam le khohar in len taima tak ani anata tlang pui kumsang ni le somni pathum December khan amit durtlanga zai ani a kum upalamte aloni ve to awangin full body checkup nei lo lo tha in ansia a chuta chuan doctor te hna atai ana thin thu asoya test chi sang anti hnuwa thin cancer ti mu chwa ani a Zemabok hospital lama refer ni in adin hunte enin in lamain enkol tura mindi angin in lama enkol anita a thathum dana Nazareth hospital chaltlanga checkup tura kalpui chin ani amma hi mitwar chel tak mai ni in ana te hi asoi ngai lova November kumsang ni le somni panga chonhulam khan achaw chhodewa khuma changin a tho chuak pe ta me ulo ani emi hnuwa chang hian hniamlam apan ta zela pathiani hnungber January ni som pakhat khan anhiam zwal ta dewa to chan ni achang khan ron kang le in beise na po annei sang le viawa ma se hniamlam pan le in January ni som pali zingdar khalle achan be vela chang khan niam zwal le in zingdar thum le achan ve a chuan chatwan ram min lo pan santa ani hemini vek chunudar khata pastor RC lal ngak lianan vuin dorpui thlan muala phum ani